Číni hrali ako na steroidoch. A toto je 7. recap. Švédsko-Česko. Česko prehralo 6-1. This is very problematic. A 2 against 2 situation. That's beautiful. Playing 1-2, maybe 1-2. Left and pulled. Never once have they missed it than words can say. Ale nevadí, vyhrajú aspoň bronz. Fínsko-Lotyšsko. V druhej tretine Fínom totálne preplo a strelili až 7 gólov. Lot of those, well, we'll come back to it, it's another. All heart from the Latvians as Get the ball pass there. he just gets in front of the goalkeeper and he... Naozaj, ja čím krmili Astalu, lebo ten chlapec je obrovský. No v Pavukovi o 5. až 8. miesto, Švajčiari zdolali Norsko 6-0 a Slovensko vyhralo nad Nemeckom 4-1.